Antimurin iyabe talo karing panalangin tamo, di hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners mabilo gayato. Asasawo pat magmalasakit kay katamo, kaniting pandemya. At ding sablang masakit, ami epektuwa na kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Magdawon kapasalamatan kang bedaring karelang pamilya, Legion of Mary, officers and members, Yoli Pineda, Ricky and Cecil Galang. Para king birthday blessings dari, Rosana Malyari, Camille Garcia, Mary Donna Aimee Makaspak, at William Hernandez. Special intention kang bedaring karelang pamilya, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Board Member Mylene P. Cayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Aurora Manuel, Joy Escoto, Chris and Mel Imbo, Doktora Trinidad Arcilia, Cecil Santos, Chris Juper Andreo Punsalan for safety, Gladys Ann Paraan, at Flora Lynn Yutok. Para kimalagwang kapaldanan dari, Agustin Nelson Vitog, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Consuelo Mendoza, Nitz Sabado, Noe Absede, Jello Layog, Rose Layog, Melencia Regadio, Leticia Manabat, Ryan Eric Gabriel and Marga Songko, Noel and Loida Lacanlale, Lalaine Lacanlale, Noli Marcelo, Rodel, Edith, and Jeff Mungkal, Alberto David, at Edna Austria. Kapigaganakan ka rin kaluguran taong may angunabi, lalong-lalo na di, Emigdio Lingad, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Pedro Sampang, Aurora Danan, Gonzalo at Remidia, Fernando at Hermelina, Florentina at Dieter, Guillermo Mendoza, Felicidad Tolentino, Among Francisco Cancio, Antonia Baluyot, at para ka rin hanggang kaladwang aking purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makagan na ka, Karela. Puso tamo'y sadya na lang.
Ilagyan naging paang poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimorin. Kapatid si Siyantala rin kay katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginoo ikayong asahan ming miligtas kay kami, ing Ginoo anong kinu kay manalig, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikaw ing mitatag king Eucharistia, banpakanan mo ring danupan ming kaladwa, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikaw ing may sadyang metong bangkete para karing sablang tao, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Hindi sa may payang totoo, pakadulwa na katamo at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo. Indala na katasan na kayong bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. Ay paming mayupaya, ipaniga pumi, ingisadya mo sana ring puso ming tanggap kang Kristo, potang datangyang bitmong ligaya, makapakiraki na kaya man sana, king bangketi, karin banwa, anong luya mabibiya at magari, kambemot ng banal na Espiritu, metong maging panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Keting bundok ning Siyon, ing ginong mayupaya, misadyayang metong abangketi, para karing sablang bansa, keti king yato. Bangketi ning pekamanyaman apamangan, at mga maldiling alak. Keti na biglang ipawi ing lulam na ning lungkot, amalambat ng tatakap karing sablang bansa. Sintanganan ning lubos ning ginong Diyos, ing kamatayan. Pulisana ing luwaning sablang metong, at ilakona ing kamarinayan, adaralana ning kayang balen, king mabilog ayato. Ing magsalita kaniti, ya ing Ginoo. Potang iti mapalyari na, ing balang metong sabiyana, ya ing ke kaming Diyos, binilimi ing kapanaligan mi kaya, at linigtas na kami. Ya ing Ginoo, binilimi ing kapanaligan mi kaya, at matula kami ngeni ampon masaya, uling linigtas na kami. Ipamingwane ing Ginoo, ing bundok ning Siyon. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Manoknangan ko king balen ning Ginoo, karing sablang aldo ning bieko. Manoknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablang aldo ning bieko. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko, king dikot amalabong, karinako papagpainawan. Manoknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablang aldo ning bieko. King makapasno danuman, karinako daralan, pagkaluba na akong bayong sikanan, tatayrana ko king dalaning katuliran, agpangking kayang penga ko. Manoknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablang aldo ning bieko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Buntok ko king laro, kayayang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Manoknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablang aldo ning bieko. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabe kanako, kabang mabiye ko, at king balening Ginoo manoknangan ko, kapilan paman. Manoknangan ko kimbale ning Ginoo, karing sablang aldo ning bieko. Parangalan tayo po ngeni ing maya pabalita.
ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hingga naman natili kaya kayo. At kekaan timurin. Kami pasya king maya pabalita, agpangkang Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panawunay ta, Jesus. Memebeya king dagat na ning Galilea. Minukit siya king metunga talimundok at sakaya linukulok. Ding tutong dakalataw mentala kaya. Taralaro kaya ring pile, baldado, bulag, pipi, at ding aliwapang makisakit. Biniliro king arapan ng Jesus at pepakaya pandala. May nga pamulala ring tao, panakit da ka ring piping magsalita, ring baldadong kinayap, ring pile ame kalakad, at ding bulag ame salamata. At pinurire ang Diyos ng Israel. Inawas ng Jesus lumapit kayo, ring alagad na at ngana. Malulunos ko karing tawang dete, at lunong aldo kaya bekong eni, at alanong apangan. Eko buring palakwan danupan, magkang mga yula king dalan. Kitang da kaya ring alagad, no ka rin tamo kumang sapat apamangan, ketiking disyerto, para pakanan tala ring antikareting karakalataw. Pinanla pa rin kay kayong tinape, nga nang kinutang Jesus karela. Pitula pa, ngarang may kibat, at mapilan mga lating asan. Pepaluklukan ng Jesus, ding tao king gabon. Kinuano ring pitong tinape, ang punting mapilan na yasan. At kaibat ng pepasalamat king Diyos, pemiraso no ring tinape at asan, at binyeno ka rin kayang alagad. Ding alagad, pemiro ka rin tao. Mengan la rin sabla at kinabsila, at inyang tinipundo ring alagad, ding pirapirasong mengatagan, pitulang kaying ding akat mura. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nung mapamasa kayong Biblia, apansingan niyo king Ebanghelyo ng San Mateo, maralas na yung gagamitan ing lugal ng bundok, king pamakito pa kaya at kanging pana. Nung makapagbalik tamo, makapag-review, no? Nung atatandaan niya itang inyang Jesus, kilob niya 40 aldo, 40 bengi, at siya king disyerto, king kabundukan, at karinetics waning demonyo, at pepakit na, pepatunayan ka rin, kingya at inyang upaya, higit king demonyo. Makanyan mo naman, anyang transfiguration, inyang Jesus mindaliwaya aske, at siya king metong kabundukan, at may pakilala ka rin, king Jesus, yung anak na ning Diyos. Nano pa, Beatitudes, inyang ibiyan na laring tuntunan at dapat dang kampanan ding kayang alagad. Santalang 8 Beatitudes, nung pilan laring, nung nino ring mapalad, king kayarian na ning Diyos. Inyang ibalangkas ne at ipresenta ka ring tao, ing bayong kaugalyan, ing bayong pamebebe. It's a new way of life, new way of living. Yapining Christian living. Anong no mas
mapalad la ring kalulo. Mapalad la ring kalulo. Uling alalang panaligan nung emo in Diyos. At makanyan mo naman, inyang gampanan ng Jesus, yung kayang misyon. Itang kasusuktulan ng kayang pamanupad king misyon. At yung king Golgota. King Golgota. King bundok ng Golgota. Anong nukarin niya mede. Ngini kining ebanghelyong may basa partikular. At yun naman king metong bundok. No? Anong inulo nala ting sablang masakit. May iluwang klaseng sakit, ating pile, ating maklak, ating bulag, leproswan, etc. Pabayabe nala. Inulunongan. Dapat kay ba't nung inulo, sa patitang kabod na nala inulo. Uli nga ng atlo ng ngoldo, kaya beko, ala nung pamangan, itamong pakan karela. At inyang kinwa na itang pamangan daring kayang alagad, 7 tinape ampong mapilanayasan. Bayo no pepakan, betong yang ritual in kayang gimpanan. Kinwa no ring tinape, pepasalamat siya kang igpana, piraso no ring tinape, pemienala ka rin kayang alagad. Ading alagad, pemienala ka ring tao. At bigbutak-tak langan king kabsi. Anyang mayari, tinipundo ring alagad, ding tagantagan, may katipon lapang 7 kaying at tagantagan. Dening ining partikular, ining pamipakan na ngayon karening 1,000 katao, balayo atin yang ritual na ginamit ni Jesus. Ritual at may pasibaywan anyang Jesus king tauling apunan. Kinuha na yung tinape, pepasalamat sa king pana, pemiraso na yung tinape, binyene ka rin kayang alagad. At penabili na karela, inggawan dating pasibayo, anting kapigaganakan kang Jesus. Anya ining pamipakan ng Jesus, karining 1,000 katao, metong iyang pamipatilip, king gampanana, muna king tauling apunan. Anong no king tauling apunan, may balangkas siya ing banal ay Eucharistia. Dapat may pupus ka rin ing pamaglarawana. Ining tauling apunan na ini. At ngini kay katamong pagmasusyan king banal ay Eucharistia. Metong iyang patilip. Ningaw san tamong messianic banquet or heavenly banquet. Itang pamangan ay sadyana ng Diyos, karing sablang meging tapat kayo. Nya, potang damdaman nyo lareng amano na ning Ginoo tungkol king kawakasan ning panahon. No? At dingaliwang talimhaga ang mga baldugan tungkol king kaganapan at katapatan daring tawong susuyo king Ginoo. Nano yung talimhagang malilarawan at nga na isadyanong pamangan ding kayang talasuyo ameging tapat kaya. Pamangan. Pining heavenly banquet. No? Lirawanan ng mga Jesus inyang king tauling apunan nanong sinabi ng Jesus, enako makasulo pang pasibayo king bangkete na ning Paskwa hanggang emedinan kaganapan hanggang emedinan katuparan king kayariana ng Diyos. Enako makasulong pasibayo. Magkasulo yung pasibayo king kayariana ng Diyos. Potang ding sablang tawong meging tapat kaya, miyabela at waring magfiesta king kayariana ng Diyos. Anong no isa dyan ingawsandang heavenly banquet. No? Ing makabanwang pamangan
ing makabanwang pamangan ay sadya na karing sablang meging tapat kaya. Anya, potang sisimbata mo, ing misang kikatamong pagmasusyan, ay ordinaryong ritual. Ay ordinaryong ritual. Paganakan ng paganakakikatamo, niting kapag masusyan, ing depatan ng Jesus. Munandili, ing peka background na ning banal ay Eucharistia, akayang pepatilip, anyang pakananalaring pilang libo katao, king kabundukan. Naning background na, inulo nala ring masakit. Pigsilbya nala ring tawong mangailangan. Kay ba nung pigsilbiyan, dining tawong mangailangan, pigkaluban na lang pamangan. Pigkaluban na lang pamangan. At yung atiketang konteksto na ring pamagserbisyo, ing banal ay Eucharistia. At siking konteksto na ning pamagserbisyo, ing kapag masusyana ning banal ay Eucharistia. Makanyan mo naman ni Jesus, king tauling apunan, no? Inano yung konteksto na binyene ing bien na karing sabla. Binyene ing bien na karing sabla. Na apining kayang kamatayan. Ban ipasyag na ing lugod na ning Diyos kay katamo. At iyo kitang background ning serbisyo. Anyapin, ing banal ay Eucharistia, kay katamong pagmasusyan, bidinan niya ang tunay kabaldugan, at kay katamo yung panabikanwari. Ala ko nga papansin, ba't kilambatan din kay katamong pamagmesa, pamanyimba, istong kayong bilalako tagana, istong kayo amo ng simba, amo ng ali. Balayo, bakit? Atin niyang kulang. Nanong kulang? Itang realisasyon, itang realidad na ning misa. Yan pining kaya katamong serbisyo. Istong kayo kabutan na simbatan ng simba, simbatan ng simba, simbatan ng simba, etaneman didinan laman ng kaya katang pamanyimba. Nanong laman ng pamanyimba, apining kaya katang serbisyo. Yung pamagserbisyo, king parokya, karing tawong mangailangan, anya patang kayong bilalako tagana, kasi may yayalayang kabaldugan ing misa. Ing misa maging makabaldugan niya, potang bayo o kaibat na ning misa, kaya katamo yung dinan laman, kapamilatan ng pamagserbisyo, karing kaya katang kaparang tao. At potang magserbisyo ka, no? Potang susuyo ka, karing kaparang tao, king lagyo na ning Ginoo, lawen nyo man, sumipag kang simba. Uling balo mong, king pamanyimba mo, karin mo didinan kabaldugan, ing daraptan mo nga iti, potang idawon mo, kaya benang pamagdawon ng Jesus, kang igpana, king banal ay Eucharistia. Tandaan nyo, ing banal ay Eucharistia, kapag masusyan niya ng pamagdawon ng Jesus. At iti metong iyang sakramento. Ning ng sabihan, ning sakramento, potang gagampanan me, ing metong nga sakramento, eya mo kapag masusyan, doon magaganap ya king realidad ing pagmasusyan mo. Nang ng sabihan, potang king banal na misa, midadawon niya Jesus, kangigpana. Midadawon niya Jesus, kangigpana. At makisan metong tamo king kayang pamagdawon, tutuyang midadawon pa si bayo Jesus. Dadawon tayo. Makiabe, Jesus, dadawon na yung sarili na. Tandaan niyo, sabi ko ing muli nang sabihan ng Eucharistia, kapasalamatan. At Jesus, ing realidad na bilang Diyos anak. Jesus ing realidad na, ing katangian na, ing relasyon ng Jesus kang igpana, yapining alanganggang pami pasalamat kang igpana. Yapin yan ing relasyon na kang igpana. Yapin yan ing realidad ng Jesus bilang Diyos anak.
Uling medibatan niya kang igpana, eya patugot pasalamat kang igpana. Magdawon ka pasalamatan. Itang pamagdawon ng kapasalamatan kang igpana, karintaya pakasan metong ing darawon tamo kang igpana. At itang kekatamong tandaning kapasalamatan, itang laman ng kekatang kapasalamatan, yapin itang sinuyo tamo karing tao. Itang sablang sinuyo tamo karing tao, yapin ing tanda ng kekatang kapasalamatan. A gift given to us that we give it to Him. We give back to God the gift that He has given. Itang regalong binyan na kekatamo ng Ginoo. Ngini, dadawon tamo kaya kapamila taning serbisyong pigkalub tamo karing kaparatang tao. Potang pagmasusyan tayo yung misa king antikaniting paralan, akit yuman, kasabikan nyo ing simba. Uling balo yung ing sablang depatan yung ayni, midinan mong kabaldugan, potang pakasan metong yu, iti, king pamagdawon ng Yesus, king banal ay Eucharistia. Ay, intindihan niyo ko. Dapat siya kong pakintindihan. Nung ngayuro ko intindihan ini, eta sumipag sisimba. Uling yung milyari kay katamo. Balaming misa metong niyang ritual. Kay ba't ning ritual tapos ang sine, tapos ang movie, tapos ang drama, tapos ang performance. Sabi ko, ing misa ay mayayari. Ang tunay misa ay mayayari. Bakit? Pigmasusyan may misa, naburing sabihan po, tang umen ako king kapayapan, yari na yung misa, ali. Umeko king kapayapan, biyayan niya ing misa. Biyayan niya ing misa. King nanong paralan, nung nanoy tang mensahe na ning banal na kasulatan, at yung damtamo king misa, nginigampanan tayo ito. At itang gimpanantamong mensahe na ning banal na kasulatan, king banal na misa, yan naman ing idawon tamo king tutuking misa. Itang gimpanantamong kasayuan, intindihan niya, tanggimpan ng tamong kasayuan, as sinabi na ning Ginoo, limbawa, may paintagon, no? Ining mensahe na mo ngayon, pinining pamipakan, karing danupan. So, gampanan tayo. Within this week, pakikwa ng tamong, atin tamong sopan, atin tamong pakanan, atin tamong suyuan. Banking tutuking pamanyimba tamo, itang sinuyo mo nga ita, karing kapara mong tao, ingke kang iyampang anting kapasalamatan king Diyos. May paintagon, ing mensahe na kapatawaran. Pakikwanan mo within this week. Nung ninuman itang pikasalanan mo, manyawad kang patawad. Or, ninuman ing mikasala keka, patawaran mo. Patawaran mo la. Pagkalum mo karela yung kapatawaran. At itang pagkalum mong kapatawaran na ita, agimpanan mo within this week, yung idawon mo, keng tutuking misa, anting kekang kapasalamatan king Diyos. Anting kekang kapasalamatan king Diyos. Kitang misan, sabi ko na kaya kayo, mo naman, no? Pag nakako na mo, balang bayo nga intindihan. Sabi ko, patang pasalamat ka. Makarano kang pasalamat? Kaya tawang sinawag kaya ka? Patangakit, ay Jo, takala salamat, abe ko, nung aliyawa kaya kami, tayo na ako ngayon. Salamat ha. And then goodbye. Tapos ang istorya. Hili kingke katang naturalesa, nanong panamdaman mo, sino pa na ako ng tao ngayon nano kaya ngayablas ko kayo? Wala akong pera ngayablas. Nanong asawa, nanong ayablas ko, itang suyo ko, king birthday na, suyuan ke. Ating kong pupula
balasenas, di mo mampupul kong balasenas, dinan ke. Burimeng dinan laman, itang kapasalamatan mo. Kapamilatana, dinganti kaniting bagay. At din, anyapin ita mo. Sa patitang, isang kayo papakaili ko. Nakatak, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, you are very good, Lord, thank you very much. And then tapos, panandaman yun na itang salamat sa King Diyos. Alaya laman. Pika mismo panandaman mo. Nung alayang lamaning salamat mo, lamay kompleto. Nya, ikapakikwanam, gyang nanumurungo, dinan meng laman itang salamat mo. Makanya mo naman, patampasalamat tamo king Diyos, kinsablang de patana kay katamo, buri tayang palamnan. Palamnan tayo, agpang mismo, kay tangawos na kay katamo. Nung nanong sasabihan na kay katamo, yang pamintuan tamot panusigan, at siya pinita, ing palaman ning kay katamong kapasalamatan. Patang palam ng tayo yung misa tamo, sumipag kong simba. Burin sabihin ng misa, mo ritual. Nune, metong yang bie. It is an expression of life. Metong yang pamaglarawan ng bie tamo bilang Kristiyano. Betong yang pamaglarawan ng mismong biye. Mo ritual ating simula at ating katapusan. Potang may pupus ne tapos. Aliyah yung misa. Yung misa, alayang hanggang kapasalamatan, alayang hanggang kapagmasusyan, uling selebrasyone ng biye tamo king Ginoo. Selebrasyon ning alang patugot tang pamipasalamat king lugod apig kalugna ning Diyos kay katamo. Yapin niya ning misa. Yapin niya ning lalarawana ning pamipakan ng Yesus karing tawong danupan. Yapin niya ning pepasyag na kay katamo king tawling apunan. At yapin niya ning pagsadyan tamo datanging panahon, king bangkete ng Ginoo, king kayang kayarian. Anong no, ding sablang meging tapat kaya, makisulula, kaniting bangketing, ing Ginoo mismo, yang misadya, kay katamo. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakatamo po. Kapatid po kalatala rin ang kaisipan at puso at manalangin tamong taimtim king Ginoo. Nga tamong maliga po kaya, Ginoo, pakanan mo kami king tinape, babiya mo. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Para king Santa Iglesia, palagi sanang makayaos pansin at manatiling makayagyagawaga at tandanin pa maglapit king kayaranin Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Para ka ring mayayalipit, atoklasan da sana, insikanan king pamanaligda, kindarat ang pamanatol, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape, babiye mo. Para ka rin pambuntok din sa blang bansa, kapilan man sana ela kakalingwan, king misa na yeldo, munyelang kwenta king karelang pamamahala, ipanalangin ta king Ginoo.
Ginoo, pakanan mo kami, king tinape, babiemo. Para kay katangan, bustan tamong mayatul tangeni, kin sakramento ning pamiksot, bang etami pahamak, kin daratan na atawlim pamanukum, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakanan mo kami, king tinape, babiemo. Ginabaligdan meng mit mong lugod iting kapulungan ang makatipon keti ban mo niya kapurian keka. Akit miya sana kaniting kapag masusyan ing larawan ng tula at ligayang daratang. Itiadwan miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong daon, maging katanggat-tanggapi harapan ng Diyos upang mayupayang totoo. Tanggapanes sa ning Ginoo, itindawon karinggamat mo. King kaligayaning kayang lagyo, king kakatami ka saplala, ting mabilog ng banala kapulungan. Ay paming biglalang manano na sanang iting ayin ay ayampang may, king kasalpantayanan at lugod. Maging metong iyang alang patana tadawon, king kekang ikarangal, at tunay ang maging Eukaristya, ning kaming kaligtasan. Itinganadwan making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Hindi naman natili kaya kayo. At keka antimorin, Itas sila ring puso yun. makatas no king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati. Numan ka rin o ipa Diyos king alanganga. At lubos mayupayang kapamilatan ng Kristo. Inyamig pa kong babayang may gisawat kay kami ang ting tao. Ti paranit ang binalak mo kanita pang minuna. At biglat niya para kay kaming dalan painturo kayong kaligtasan. Ngining panayan mi tangaldo. Patang Kristong Ginumi magbalik yang pasabayo. Kambining kayang ligaya. Kanita maging kay kami sana itang kaligtasan na pengako na. Ang ini panayan mi king mit mong kasalpantayanan. Ulinita. Kamering sa blangkoro ng anghel ka rin banwa, darilit may kay kang ligaya, lain makebe alang tong ng babe kapurian keka at ngamingang sasabi.
Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmo yaing banwa ting yato, king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapalad yaing daratang king lagyo ning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Ikapining banaloyig pa kan sibuli sa blang kabanalan, uli nita ipaniga po mi. Itugtog may ng Espiritu mantimayang titipang ambon kariting ayin mi. Ban pa banalan nalat para kay kami. Gawan na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang loob dinawa ng biyan na kimpamaylas at kamatayan kinwa na yung tinape. Pero pasalamatan ka. Piraso ni. At binyene ka rin kayang disipulo at nga na. Kunan niya iti ikayong anat ka na niya. Uling iti yung katawan ko. Amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayin pa pasalamat kay ka. Binyene ka rin kayang disipulo at nga na. Kunan niya iti kayong anat, minom kayo kaniti. Uling iting kalis ni kanakong daya, indayan ng bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Inyangin ang kaganakan mi, o mapamakalulang igpain kamatayan at pangasubli ng mebye. Darawan mi yakya kay ting tinapining biya at ting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo at sumuyo keka. Di kami nga sanang misulusulok yung katawan at daya ng Kristo. Tupunan na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap kimabilog ayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sa blang Obispo pari Diakono, at di sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Gana ka mula naman din kapatid ming minuna ng pepay nawag himpi kong kapanayon ni pangasubling mebye. Idala mo lang sa blang mayang mo na biyaking pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat makamit king bilang angga. Ban kambiyanin mo na Virgen Maria Indoneng Diyos, kambiyanin San Jose ng esposo na, kambiyanin mo na Apostol sa Agustin na kaming patulunan. At kambiring sablang banal, may biya kalugod-lugod kay kaking kikabaning panahon, apo rin natapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos ibang mayipayang tutok, hagam ng banalay Espiritu, kay kay sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Ngini manalangin tayo nung kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Yung pamiti ka banwa, misambaning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, mi paminto ni lub mo, kay tisulipan ti banwa. Yung kakanan mi king aldoldo, ibiyam mo kay kami king aldong ini, panipatawad mo kay kami ding salami kay ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. Kami kay paisawol king tukso, nanday kabos mo kami king marok. Amen. Kapos mo kami ganikin sa blang marok, malugod mong pagkanubing kapayapan king panabon mi. Baling kasapanin pakalulo mo, may timawa kami parati king pamanali paning kasalanan. At may kabis kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Huling kay kayong kaharian, ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman king alananga. O ganun mga Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babaligdan kay kaming kasalanan. Noon ay pansinan ming kasalpantayanan ng bandala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayagpangking kaburian mo.
ikang mabibiya at magari, manggaman kingadanganga. Amen. Payapaning ginaman tabi sa kapilan man kaya kayo. At keka antimorin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kay kami ing kapayapan. Ni Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, nun laring mayawos king apunan ng kordero. Ginaya ko rapat dapat pabalaos, keka dapat king kas mga mano. Kumayap na ako. Tawa ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka, king kabandal-panalan na sakramento. Kaluguran da ka maigit king sablang bagi. At pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit. Era kaya tanggap king sakramento. Kumika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari at yuka kini. At pagkasanbed ng king lupos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana'y pa yung tulad kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Tatangkat, iligtas mo kami. Ginunawan may tanaman, ubas ketang pena, at layon ke palabo. Malalanat
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, iting sagradong misteryo ng katawan at daya ng Ginoo. Amitatag man sumawag kay kami. Wasa na sana ka rin kasalanan mi. At isadya na, at isadya para king daratang ng kafiestan ng anak mo, ang mabibiya at magari kambe mo, manggaman king adanganga. Amen. Pangadyan tayo pungening Oratio Imperata, laban king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalatao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, rin taong mitutukan, maninton panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang at syo king pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibye ang pumag-ari kambe mo, king kametong aning banale Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nunebagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Yung ginamanatili kaya kayo, at Kekan Timurin. bendisyonan na kayo na may payang ginong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Umay kayo king kapayapan, idakita sanang kay katang kabiyayan, karing danupan, anting kapagsadyan, king panyatang nakikatamo ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
sahom-sahom.